Pros. Pros. Tuh, biume, wis wengi loro. Siapa ya? Unclek. Apa? Tedi unclek. Coprose ana yo. Primen? Coprose ana. Copros. Iya. Oh. Tuh, Mayu pada perkosa yo. Coprose nang endi? Nang mburi. Tua bangkane rayor tetep pajeki. Tahun 2007 saya 2009. Primen? Kondisi jantung undangan. Iya, coprose kon menek. Ya. Wah, oi Brek, disapa maning, ndarani boy. Kok ngejombalnya apa primen? Iya, kok anak temen muncul-muncul maaf sih. Gorengan kasih pasar kono kudu jadi udah mantepe. Kasih gorengan wedang jeneng eca. Jaduk. Mene oh, Dek. Tuku dah lah. Wah, pelit ngarep curhat kok. Nah, kowe urip masalah tok. Kapan sih bombongnya curhat mana-mana curhat. Mbok kok, ini lagi seneng anaknya. Mau disit yang kembali sih ge, mau disit ge. Asem, cek kandah malah dolan HP baik. Primen ya, niki ke primen dilanjutnya gue ngomong. Yang seneng anaknya Kang Tikno, sekarang pasti Mau disit ya kembali sih mana ge lo. Ya maklum. Disit Kang santai be. Asem ki wong, iki maning tinggal balik ki. Disit Kang kemarin beli disit ya, kemarin biasanya nyong sekarang kan beli disit orang dulu saya. dah, ayo teman nasib baik. Mendingan kalau iya dah, kalau bisa ngomong nahan tapi belum kena daripada kalau menungsa itu enggak. Ya. Ini primen ya. Nyong lagi seneng anaknya Kang Tikno, tapi bocah orang gelem. Ya mau apa tanggu? Asem, jebul lagi telepon. Oke, waalaikumsalam. Primen ya Kang mau? Orang sida, mau balik. Kita kan ada kalau tremor baik. Bisa nih. Terus kesel.